Dios creó al hombre para en él habitar, pero sus deseos lo apartan del altar. El plan inicial de Dios se perdió en este mundo. Cada vez es más difícil un corazón recto encontrar. Con tantas voces se dejó engañar y la imagen de Dios dejó de reflejar. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? La forma en que se ve define quién tú serás. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios te quiere separar. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? La forma en que se ve define quién tú serás. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios te quiere separar. Está llegando el momento en que Jesús regresará, y así el mundo se destruirá. Solo existe una forma, y es reconciliarse. El altar está listo para santificar. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? La forma en que se ve define quién tú serás. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios te quiere separar. El brillo de este mundo de Dios te quiere separar.
E agora, participar conosco na oração de Hogueira Santo de diferença, de preparação para o Templo de Salomão, na Brasil. O mundo está separado em diferentes classes, costumes e gênero. Pero em realidade, o mundo tem solamente dois grupos. Estão que está sirve Deus e estão que não está sirve. Deus sempre quer viva com o ser humano. No começamento de criação, estava atacando com Adão e Eva, tem hofe, tem aire fresco de dia. Pero não alaga de sirve é altíssimo para servir não mês. E de aí a nascer todo caos que nós mira água instalar riba o planeta aqui. Doch, o Criador não abandona o plano inicial de viva com sua criação. Desde a liberação de Yunan de Israel fora de Egipto, ela dona ordem a seu servidor Moisés para construir tabernáculo dentro do deserto. Visa a Yunan de Israel para tomar ofrenda para mim. For de cada homem que está dando, for de a vontade de seu coração, você mester toma minha ofrenda. E lá não traga santuário para mim queda viva meio de não. Reparar que o lugar santo aqui nasce diretamente de a vontade de Deus dita junto com o ser humano. Anos depois, surge dentro do servidor David a ideia de edificar templo para o Altíssimo, não templo movível mais, sino lugar de caráter permanente que o Salomão lo construiu. Lugar que de seu arquitecto é próprio Deus, que especifica cada detalhe de obra grandiosa aqui. Viaje mais mostrando seu grande desejo de viver com seu povo. Na fim de sua construção, sua glória llena o templo. Agora mi ovo lo está abrir e mi orelha atento na oração assim tem lugar aqui. Para sobra agora, me escolhe e a consagra e casa aqui para mi nome porta ayanan para sempre. Doch, mas que Deus está cerca, o pueblo estava a seguir leu de che, insistindo na servinan mes deseo e cosechando fruta marga de decisão. Siglo a passa e nós está dilante é mesmo realidade. Mundo separado entre estão que está servindo Deus e estão que está servindo mes e capricho de vida aqui. Gente baixi e sem paz, que não está satisfazendo mes com nada. E aí surge a diferença. Hoje em dia, Deus não quer viver junto com o ser humano mais, sino den estão quem não culpa, alma e espírito está completamente entregado na che e disposto para servir. É beleza visível no Templo de Salomão, que o próprio Deus a desenhar, tem mesmo que esta desenhar den vida de estão que está entregando mes 100% na che riba altar. É que receber Espírito Santo está passando a viva vida diferente, para sobre esta vida o próprio templo de Deus Criador riba e terra aqui. Todo caos que estava a existir para mim está dando lugar na glória de Deus que está llena sua vida completamente. Aqui não lobo mira testemunho não vivo de que se tem uma diferença entre um que está priorizar Espírito Santo e um que não. Feliz a noite, pueblo de Deus. Feliz a noite, justo não. Nós está aqui não unir viaje mais, uma noite mais,
de oração. E me tenho seguro de meu coração que Deus está com sua olho abrir, sua orelha abrir, para escutar nós oração. Me tem aqui na de mim, é book de justo, né? E mira o que a palavra de Deus está mostrando-nos de book de Salmo, né? Capítulo 37, versículo 25. David, ela papia assina, mitabata yom, e agora mitabiel, mitabata yom, e agora mitabiel, mas nunca me noa mira e justo desamparar, nem su descendente não tapide pão. Mira com o rei Davi, tá mostrar que eta batalhão e agora eta biel, pero jamais ele nunca a mira justo desamparar, e nem tampouco su descendente não pede pão. Que coisa aqui significa? Davi nunca a mira justo, e justo tais não tá servir Deus. Davi tá por isso, me nunca a mira gente que tá servir Deus, gente que tá obedecer Deus sua palavra, gente que tá poner na vida de irmã de Deus desamparar. Esse é impossível. E esse é assim de nós Deus, Deus diferente. E Deus maneira, Senhora, está diferente para sobra, está cuidar de não que está servir. E a vontade de Deus está assim. De assim é vida diferente de vida de não que está servir. Para sobra, tudo coisa que Deus a criar está diferente. Tem cada um de nós. Vou pode reparar que cada um de nós tem um tipo de sangue diferente. Cada um de nós tem uma identidade, um ID diferente. E fingerprint está diferente de um. E DNA de nosso sangue está diferente de outro. Nenhum ser humano está a mesma coisa. Nenhum ser humano está a mesma coisa. Cada ser humano Deus a raça diferente. Vos não pode desejar ter a mesma vida de bom romano. Vos não pode ter a mesma vida com a vizinha. Não. Deus tem a vida de cada ser humano diferente. Então, ora nossa pápia de campanha de Israel, de diferença, de subir riba e altar, e dizer Deus me quer uma vida diferente, me não quer mais ter a mesma vida de fracasso, de dolor, me está servindo, me está justo, me está servindo, riba e altar, então, ora nós está pedindo para Deus e nós está apresentando nossa vida, como um verdadeiro sacrifício. Tá sosodelo que tá para escrever. Davi ela bisa, mita bataion, e agora mita biel, mas nunca me mira justo desamparar. Se vós servir Deus, de campanha aqui, se vós servir Deus, riba e altar, e poner a vida como um verdadeiro sacrifício, e não tabai desamparado. E me por mostrar esse com testemunho. E testemunho não está mostrar que Deus está fiel. Ora, justo está buscar. Ora, justo está poner a vida, riba e altar. E agora me trabalha assim, a oração na bom favor. Pero, me quer para bolso tudo, poner atenção, de testemunho aqui. De que comita pápia, que significa é vida diferente. Para sobra assim nós está vivendo nossa campanha de Israel. Mijn naam is Herculano Rocha.
Voordat ik de Heer toeliet in mijn leven, ja, was mijn leven chaos. Ik was verslaafd aan drugs, ik was verslaafd aan alcohol. Teleurgesteld in het leven. En ja, veel stuk gelopen relaties. Ik rolde van de ene relatie in de andere relaties. Door mijn verslavingen aan alcohol en drugs. Ja, hield dat natuurlijk nooit stand. Dus het was een en al gerommel. Het was leugens bij elkaar om proberen iets voor elkaar te krijgen wat eigenlijk onmogelijk was. Nou, en zo kwam ik eigenlijk in de kerk, verslagen van het leven, teleurgesteld in alles en eigenlijk zonder hoop. Eigenlijk meegegaan om mijn moeder maar de zin te geven, dat ze ook maar beter op mij op zou geven. Dat is het liefst wat ik toen had op die moment, op die tijd. Nou, en ik kwam de kerk binnen, ja, goed. En er was een prediking. En ja, ik luisterde naar een beetje ja, wantrouwig. Ik wist niet wat ik ervan moest denken. En nou ja, goed, ik was eigenlijk blij dat toen het afgelopen was. En ja, ik ben later weggegaan met mijn moeder. En na een tijdje besloot ik toch weer om toch weer een keertje te gaan. Want het had me toch wel iets gedaan. Ik had wat vraagtekens. Nou goed, ik kwam toen de tweede keer en toen was ik wat meer open. En ik ging luisteren en ja, wat ik oppakte is dat er hoop was. En de prediking, dat gaf me kracht en dat gaf me eigenlijk een goed gevoel. Dus ik ging beter luisteren. Ik ging luisteren en ik ging vaker daarna naar de kerk. Dus ik bleef volhouden, ik ging steeds meer luisteren. En van het ene kwam het andere. Dus je hoorde en je ging praktiseren. Je hoorde ook wat het belangrijkste was om in praktijk te brengen. Om die band met God sterk te houden. En dat ging ik dus doen. Dus ik omarmde het, want ik kreeg weer kracht en ik voelde weer hoop. Dus wat er werd gepredikt, dat probeerde ik zo goed mogelijk te doen. En dat wierp resultaat af. Ik werd sterker, ik kreeg hoop en, ja, en ik had weer perspectief, ik had weer vooruitzicht. Dus en op een gegeven moment kwam ook de campagne van Israël. Ik had toen die tijd had ik nog geen vaste werk. Ik had wel een soort, via een detachering werkte ik. En het was vrij moeilijk om via die detachering ergens in vaste dienst te komen. Maar ik gebruikte mijn geloof. Maar over toen de tijd was mijn maandsalaris en mijn vakantiegeld. En ja goed, ik kreeg dus weer stabiliteit in mijn financiën, in mijn financiële leven. Want ik had mijn vaste baan. En ja, en daarmee ook, door het offeren werd mijn geestelijke leven werd eigenlijk ook steeds sterker, steeds stabieler. En ja, ik offerde, ik heb nog vaak ervaringen gehad. Op een gegeven moment natuurlijk, ik had wel werk, ik had wel, ook een huis had ik in de tussentijd, wat ik ook was kwijtgeraakt al daarvoor. En toen, wat mij nog bij is gebleven, mijn liefdesleven, want dat stond ook nog, dat was niet compleet. Ik was natuurlijk vol, ja, teleurstelling van het verleden durfde ik eigenlijk niet aan, maar op een gegeven moment werd mij aangeraden om naar liefdestherapie te gaan volgen. In het begin had ik daar best wel moeite mee, maar ik ben het gaan doen. En in de tussentijd kwam ook campagne van Israël. Dus ik ben toen ook gaan offeren voor mijn liefdesleven. Tegelijkertijd met de liefdestherapie wat ik volgde, ja, kreeg ik die hoop. Dus ik ging offeren voor mijn liefdesleven. En wat ik toen offerde toen die tijd was mijn auto, waar ik heel erg gehecht aan was. Had ik ook nodig trouwens om naar mijn werk te gaan. Maar ik kon met collega's afspreken. Daar kon ik mee rijden, mee naar werk, kon ik mee carpoolen. Ik hoefde een tijd lang dat ik, zeg maar, kon ik gewoon met hun meerijden. Dus ik hoefde alleen maar bij te dragen aan de benzine, aan de benzinegeld, aan de kosten. Nou goed, maar in die tussentijd was ik dus vaak afhankelijk van het openbaar vervoer. En daar ben ik ook in de metro ben ik mijn vrouw tegengekomen waar ik nu mee ben getrouwd. Ook een vrouw van geloof, die heb later het geloof omarmd op een wonderbaarlijke wijze tot nu toe.
Dus dat zijn de markante campagnes die mij zijn bijgebleven. En ik had ervaringen, wat dingetjes wat ik meemaakte met mezelf, wist ik dat ik daar nog niet compleet in was. Met mijn zelfbeheersing, dat ontbrak nog veel aan. En dus op een gegeven moment was het kwartje gevallen dat het allerbelangrijkste had ik eigenlijk nog niet. Dat was de Heilige Geest. En toen kwam er weer een campagne en toen heb ik besloten van ja, het is nu alles of niets. Ik heb de Heilige Geest nodig. Dus ik ben daarvoor gegaan. Ik heb geofferd. En tijdens de campagne, wat ik ook heb geofferd, was ook mijn maandsalaris en ook een deel van mijn vakantiegeld. En en totale overgave. Dus ik ging dingen doen wat ik normaal niet deed. Dus ik zette alles opzij, want het was tot me doorgedrongen dat dat het allerbelangrijkste was. Dat dat nog ontbrak in mijn leven. En ik ben er vol voor gegaan. Na de campagne gelijk heb ik de geest niet ontvangen, maar wel de vaste wat daarna volgde. Ik heb anders gedaan dan wat ik normaal deed. Meer overgave, meer bezig. Zelfs op mijn werk was ik vaak bezig. Als ik even kon, trok ik mij eigen terug. En dan trok ik mij eigen terug tot God. En toch wat meer overgave als normaal. Anders. Vaker naar de diensten gekomen, vaker luisteren en proberen daar te komen waar God me wilde. En voornamelijk luisteren. Nou goed, na het vasten van Daniel aan het einde heb ik de Heilige Geest mogen ontvangen. En dat was een ervaring wat ik nog steeds niet kan beschrijven. Ik kreeg die zekerheid. Ik ben zelf van mezelf best wel een persoon vol vreugde. Maar de rust wat ik daarbij kreeg, bij de vreugde, de blijheid, ja, dat is niet te beschrijven eigenlijk. En de stabiliteit wat je daarna, met alles wat je onderneemt of wat je doet, de stabiliteit wat ik ondervind, ja, dat is heel anders als voor de geest en nadat ik de Heilige Geest heb mogen ontvangen. Vandaag de dag, God heeft me bevrijd van al deze verslavingen, van drugs, van alcohol. Ik ben gelukkig getrouwd, ik heb een vrouw die veel van mij houdt. Ik hou ook veel van haar. En goed, ik ben gezegend, financieel ben ik gezegend. Ik werk nog steeds op diezelfde bedrijf, van de bedrijf waar God mij toen die tijd heeft gezet. En ik ben daar heel erg blij mee. En maar de allergrootste zegen wat ik toch heb mogen ontvangen van de Heer is zijn geest. Want ik weet dat alles is voorbijgaan, maar zijn geest geeft mij zoveel blijheid, zoveel vreugde. Dat is onbeschrijfelijk. Dat kan ik niet vergelijken met niks anders. Daar ben ik de Heer heel dankbaar voor. Essa aqui é a Basílica de San Pedro na Vaticano, desenhada por Michelangelo. Essa aqui é a Mosque de Sheikh Zayed, obra de arquiteto Youssef Abdelki. Essa aqui é o Templo Branco, desenhado por o artista Tai Charamchai Kosit Pipat. Essa aqui é o Sagrado Família na Espanha, desenhado por Anthony Gaudí. Tem mais de 37 milhões de templos rond o mundo. Pero só tem promessa e firma de arquiteto do universo. Agora, me vou lotar abrir e me orelha atento na oração assim em lugar aqui. Templo de Salomão é o único templo no mundo que seu arquiteto é Deus. Tá momento de oração bem papia com Deus. Senhor, mi Tata, mi Deus, mi Cristo, mi Rei, nós está unidos em oração a mim, com o inteiro povo que está busca e diferença, e justo não. Maneira nós tem aqui, mi Tata, e buque de justo não.
Esnami tata kuta decidi caba de sirbibo riba e altar. De racibo a vontade, buscando a diferença. Pero a diferença da sociedade promê padem. É diferença de maneira de pensar, maneira de papia. É diferença que solamente Espírito Santo pode crescer. Oh, meu Deus, nós está unidos, tata, é pueblo de Igreja Universal aqui na Boneiro. Mi tata, ronde mundo, caminha a ti um altar, ti um pueblo que está perseverar, ti um pueblo, mi tata, que vou conhecer, que está claro para servir e para mostrar que na mesma vida que o Senhor está existindo, que o Senhor está vivo, que o Senhor está Deus. Maneira da via labissa, me tá batalhão, agora me tá biel, mas me nunca admira um justo desamparar. Nisso descendente não pede pão. E assim na mester sociedade ao em dia, mester tem uma diferença, meu Deus, de vida dias não que está buscado, dias não que está em oração, dias não que está obedecer boa palavra, dias não que está poner boa na primeiro lugar, es não me tata que não está mira para o que rende ta papia, não está pagatido, Senhor, de lo que opinião de outro rende, pero es não que está poner solamente riba boa palavra. Meu Deus, aiega é momento de diferença, aiega é momento de diferença. Tamará espírito de Satanás, e diabo que poner o pueblo na vergüenza, tamará, tá repreendi, sale fora de caminho de justo não, sale fora de família de justo não, sale fora de casa de justo não. Missá que não está fácil, Senhor. Missá que nada não está fácil para o pueblo, pero nós temos Deus. Portar com a hora aqui, meu Senhor, junto com nós em oração, é justo. Está passando luta, é justo, está sofrendo, tá injustiça não, tem vida profissional, tem família, tem vida financeiro, tem seu matrimônio, pero não tá exclama na boa, antomitata, do na liberação, do na mitata, socorro, ajudança, pai justo não, e se tem algum rende, comitata, está participando de oração aqui, está o que testemunho não aqui, e ainda não atuma a decisão de buscar, toca não, curachá não, para não buscar, e para não virar justo também. Aceitar minha oração, fortalecer cada rende que está unido nós tem sacrifício aqui, e do não força para não vai adiante, para sobra e luna de dezembro, nós também buscar a diferença riba e altar. Amém e amém. Estou aqui agora para ser prueba con Dios. Usa la fe hacia ahora el milagro nacer. Amém. Seja bendicionado. Recebi a força de Deus. É Deus justo. Cutarrace justiça. Se bota passando injustiça, não ore. Confia em Deus. Confia em Senhor. Põe boa confiança na Dia. Põe boa vida riba soltar e eta vai do nabo e contesta. Ela primenti que esse lohase é diferença de vida de justo e é sunco tarrasse maldade. De vida de sunco tá servir, de sunco não tá servir. Então, se tá para escrever, se tá uma promessa, que tá cumprir. Amém? Feliz a noite, Deus bendicionar você tudo. Se bom ainda não tá,
tem a campanha de Israel e bota bisa me quer também a diferença de minha vida. Sair fora de Bocas, vir na casa de Deus e subir riba ao altar e papia com Deus. Senhor, me tá aqui não e me quer diferença e me tá disposto de poner minha vida como sacrifício riba ao altar. Caia Indústria Paraíba, número 32, botar bombini. Feliz a noite, manhã, é mesmo hora, não é bora de a noite, nós está junto com o nosso clamor de Erustuna. Haz la diferencia. Uma réplica de a construção mais importante describida em Bíblia. Um projeto sem precedente. Um espaço sagrado para todos que busca contato direto com o Criador. Esse aqui está o Templo de Salomão. Mestre hace um estudo profundo para manter a identidade do projeto de época. A pensa riba cada detalhe para a gente não por revivar o tempo não de Bíblia. Hora 30 e porta grandioso aqui, inteiro ambiente interno ta mostra a santidade de Deus vivo. La experiencia ha sido extraordinaria. Ha sido desde el momento en que entré al Templo de Salomón, es una belleza muy que sobrepasa las expectativas. Desde el momento en que entras, es una paz increíble, es un lugar que fue creado especialmente para poder tener esa intimidad con Dios, exhala el Espíritu Santo. Entonces, la verdad ha sido una experiencia para mí inolvidable, nunca se me va a olvidar. Turcos aqui têm proporcionam gigantesco. O tamanho de paz não está diferente. Cuta notável, hora bodrenta, é santuário aqui. Fue una experiencia maravillosa, fue una transformación total y se siente inmediatamente el Espíritu de Dios y no te lo podría explicar. Es algo inexplicable que solamente viniendo a vivirlo se puede dar uno cuenta de la transformación. Pero es algo totalmente muy bonito. Vou por visitar outro lugar bonita e grandioso no mundo, pero nada te comparar com o que está sucedendo hora bodrenta e lugar santo aqui. É a única obra do mundo que ainda é arquiteto de Deus. Em dezembro é o Guerra Santo de diferença no Templo de Salomão.